This program is supported by Kayam Churna. अब टेबलेट और ग्रेन्यूल्स में भी उपलब्ध। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी आयचो विशय आसा तो लँड स्कॅमांचो. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटान ज्यो रेड्स गोंया भितर चलयल्या तांचो, तातूंतल्यान जें कितें भायर सरता ताजें, आनी दिसान दीस जशी म्हायती मुखार येता तशे प्रश्न पडटा की बाबा जर खंयच्याय मनशाची जमीन सुरक्षीत ना, आनी ती सुरक्षीत ना खंयच्या पावड्या मेरेन की आर्कायव्सांतले डॉक्युमेंट सुद्दां चेंज जातात. त्याच बरोबर जे लोक ताका एक्यूज्ड म्हणपाक शकता आमी सद्याच्या स्टेजीचेर, तांचे कडच्यान ज्यो सामक्यो लग्जरी गाडयो आनी कॅश सुद्दां ईडी सीज करता, प्रॉपर्टी सीज करता, ते जर पळयलें आनी हजारांनी कोटींचे हे स्कॅम, इतल्याचेर ही परिस्थिती पावल्या. हाव डीप इज द रॉट आनी इतली वर्सां हें कित्याक मुखार येनाशिल्लें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आज भासाभास करतले. पयली आहात म्हजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन रुपेश बाब कामत. रुपेश बाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर आमचे एनालिस्ट आनी म्हत्वाचे ह्या पॅनलाचेर कारण ते ईडीचे आदवोगादूय बी, ते एडवोकेट सिद्धार्थ बाब सामंत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी, तांचे स्पोक्सपर्सन तुलियो बाब डिसोजा, जांकां कोमुंदाद एडमिनिस्ट्रेशनाचो एक बरो व्हडलो अनुभव आसा. हांव सिद्धार्थ बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता की हाव डीप इज द रॉट हाजे वयल्यान हांव स्टार्ट करता. तुमची एजन्सी आज सामकी रेड्स मारता, जें कितें भायर सरता तें जर परच्याच एक प्रेस नोटा भितर ताणें फिगर व्हरून 1200 कोटींचेर दवरलें. हें आयकतकीर कच्च जाता. ही कितें परिस्थिती? Let me begin by saying that I will not answer as a spokesperson of ED or a lawyer of ED, but I will answer this question as a Goan and somebody who has slight knowledge of a law. See, these all rot started somewhere in 2004-2005 when the land rates, land started getting value. Lot of people from Delhi and other places started coming and settling down here, and the land rates started going up. So initially legal deals were going on. Subsequently, when there was a demand, these things happened to be there. And then people started their innovative ways of manipulating the records, fabricating evidence, creating false document, forging the power of attorneys, forging the papers, and then creating a false kind of sometimes impersonation also. And this is quick fix, quick grid. There are 2-3 ways. Primarily, of course, there could be as many ways of manipulating. One is, yes, as you say, records from the archives department itself has been manipulated. In a sense, why only archives? Even from sub-registrar's office. What they would do is they would go to the sub-registrar's office. They would, because those books were available for anybody to. That's what the law is. They would, whatever they would do is they would tear off certain pages. Then next time they would go and insert the page which is manipulated to suit their case, suit their cause, or suit their fabrication, suit their manipulation. This is one way of manipulating. Second is they have filed false inventory cases. Now, for example, they are always in the lookout of properties which are vacant. They would take Form 1 and 14 of the property. You would say name like common names like Peter D'Souza or Ganpat Naik. These are very common names. You throw a stone in fish market, it will either hit a Peter D'Souza or Ganpat Naik. So therefore, what they would do, it is easy to find a death certificate of Peter D'Souza or Ganpat Naik. You go to Mumbai and in last 6 months, you will find several death certificates in there. They would initiate an inventory itself. In the name of Peter D'Souza. Now, that Peter D'Souza is not the owner of this property, but still they would create a fake trail and then they would bring a property to somebody's name and that somebody would sell. And third is out and out distortion, where there are no sale deeds. They would create a fake document, they would create a fake deeds like gift deeds or let's say succession deeds, false wills which are not existing, and this is how the manipulations did. And a lot of people, the people who are
unverified real estate agent, who are quacks, who are not in the profession genuinely, then too much of demand at a particular place. See, all these things are happening at, I don't want to name, but Asagaon, then Anjuna. Now it has gone to Morji. You go to south, there are not as much cases. You even in Panjim, if you see, it will be not as much cases. You go to Ponda, there are, so wherever there are acute rise of demand and there is absolutely no supply of land, and too many people want to have for their own ego or for their whatever business purposes have a land there. Such things have evolved. It's unfortunate. Yeah. Each things we can discuss, but Yeah, this is how over. बेसिक्स Yes. तुलियो बाब, तुम्ही या गजालीकडे कशें पळयता? कारण कोमुनदादी हातूंत भितर कितें? कारण कांय जाण म्हणटात की कोमुनदादींनी ह्यो गजाली कांय कोमुनदादीन तरी केल्यात आनी आज तांकांच ताजो फटको बसपाक लागला. See, we need to look at the Komdad आणि कोण ते मागीर will come to the next round maybe. But just like my friend Siddharth Bab has analyzed this entire thing in its entirety, he has made an actually a sort of a post-mortem of, I think, being probably the advocate of the ED. He is privy to the type of incidents that have led to this. Yeah. He has given the example of how a wheel is forged, how fake inventories are being initiated, death certificates are being impersonated and things like that. Now, what I am saying is, I am looking at it in its totality. ते केन्नाय कसलोय एक माल प्रॅक्टीस सुरू जाता तेन्ना गव्हर्मेंटाची मशिनरी has to be sensitive to this malpractice to detect for two reasons. In the course of the malpractice, the person or the offender, the accused, has to be made culpable, but the innocent people should not face the wrath of this. कोण इनोसेंटली आपणाची इन्व्हेंटरी करून वयता ताकाय त्रास, कोण इनोसेंटली आपणाचे धाकटे सेल्डीट करता ताकाय त्रास, कोण आनीक दुसरे. सो दिस to separate the wheat from the chaff, the chalk from the cheese, is the duty of the government. Because I am also concerned about the innocent people who are doing their day-to-day work. The good businessmen who are also doing their business, they should not suffer in the course of this. Now, having said that, why I said that? Because ED, now the ED is in the focus because you also started with the ED. Now, I am telling you, ED is one agency who is probably going to do that task of PMLA or whatever they are trying to do, money laundering. But ED is not vested by law to look at this scam in its entirety. I think you will appreciate my statement. ED is not vested with, in fact, ED is making more headlines for good reasons. I mean, let them do their work. I am absolutely happy that at least one agency is setting about their task, avowed principle of delivering justice to the people. But there are so many agencies. Now, there was an SIT formed by the government. Now, SIT should have been an umbrella organization to detect these land frauds, to detect these type of misdeeds that have risen to all this type of fraudulent land activity. Because under ED, under SIT, there are at least 4 departments other than ED which could have lent a helping hand, which are stakeholders from the government side in holding or being the custodians of land records and land details. First is the older records which are held by the archives. Whether somebody is distorting those records, fabricating those records, forging those records, one. Second, the law department, under which the registration department comes, which is custodian of all the day-to-day transactions of land that is happening in every civil register office. And there are other related departments. The third is the revenue department, which is at least, what do you say, holds the land records
in its basic presumptive value. And fourth, maybe the comunidades, which also come under the revenue department, which are also the custodians and owners, absolute owners of land in each village. So what I'm saying is the SIT, I have not seen them except for calling some stray incidents and to do a positive work of analyzing in its totality how to go about their task, because still these organizations which are privy to land records detect the lacunae, detect the forgeries and detect the malpractices that have happened in their own backyard. The solution cannot come out in entirety. No. Yeah. मग रुपेश बाब हो इंटरेस्टिंग मुद्दा हांव ताजेरच म्हणटा की फायनली कितें आसा आतां एक कोमुनदादीन कंप्लेन केली, एक प्रकरण भायर आयलें. हाजे पयलीं लोक मुखार येतात, अरे आपल्याला जमीन गेली आयली. बट जेन्ना आर्कायव्सा सारकी डिपार्टमेंटा भितरल्यान फॅब्रिकेशन जाता, मॅनिपुलेशन जाता, तेन्ना हाजी एंटायर स्कोप कितलो आसा आनी कितली जमनी तुगेल्यो अश्यो लोकांच्या हातांतल्यान गेल्यात, जेन्युइन मनशांच्या हातांतल्यान गेल्यात, हें कशें सोदून काडपाचें? पळय, हो जो इशू आसा की लँडाचे विशय जो ग्रॅबिंग हे पयलीं पासून चालू आसा. हे सगळ्यांक आमकां खबर आसा. एखादी 1 or 2 प्लेसीस ओ 2 शेजाऱ्या भितर ओ एका गांवांत जाता. जशें आमचे दोतोर सामंतान सांगल्या प्रमाणे जेन्ना गोंयच्यो लँड रेट्स वाडल्यो तेन्ना हाजो हो विशय थोडो इल्लो वाडलो. आतां कितें जाला की स्कॅर्सिटी ऑफ लँड आसा, देर इज मोर डिमांड, लेस सप्लाय, वॉट एवर लँड इज अवेलेबल कोमुनादचे आसा. सो हो फ्रॉड आसा तो सगळ्याक पसरला. पूण म्हाका दिसता ह्या गेल्या 2-3 वर्सां म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान फर्स्ट टायम जेन्ना SIT इस्टाब्लीश केली आनी ह्यो खुबश्यो लँड ग्रॅबाच्यो केसी भायर आयल्यो. आमचे तुले बाबान म्हणलं आसा की SITन काय करूंक ना. आय हॅव सम फिगर्स अँड द फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ. एक म्हणजे सध्या प्रेझेंटली 30 केसी SIT इन्व्हेस्टिगेट करता. तांच्यो FIR ट्रान्सफर पुलीस स्टेशनान ऑलरेडी 8 केल्या. 12 केसींनी चार्जशीट फायल केला कोर्टान. थोड्यो हायकोर्टान स्क्वॅशी केल्या आसतल्यो. पूण 41 लोकांक टील डेट अरेस्ट जाल्ले. आउट ऑफ टोटल 82, 41 person have been arrested. भितर 6 person are government servant. 3 जाण तुम्ही म्हणला अशा प्रमाणे 3 people were from archives and archaeology. ओके, एक सब रजिस्ट्रार आणि 2 जाण मामलेदार ऑफिस. हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक SITन अरेस्टूय केला, ताजें इन्व्हेस्टिगेशनूय चालू आसा. एखादी आनीकूय फुडें जायत. काल पयर आनीक केस आयली, जर आनीक लोक इन्वॉल्ड आसा, आनीक भितर वचपाक जाय, SIT वील गो इन टू इट. एंड द EDचे रेट म्हणटा पळय पडल्या इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ दीस केसीस कमिंग टू SIT. आणि SIT तर्फेच हे आता ED जे ॲक्ट करता is a byproduct of the SIT investigation all these complaints. So far there are 723 complaints that have come to SIT. आणि भितरले 50 जाण आता ऑलरेडी अंडर इन्क्वायरी आसा. थोडे एखादी डिस्पोज जाला आसतले. सो बिकॉज दीस SIT हॅज बीन इस्टॅब्लिश, मोर कंप्लेन्स आर कमिंग, मोर म्हणून तुम्ही हे सगळे जाता म्हणटात. आणि ताजें कामूय चालू आसा. देर इज अ डिटरन्स ऑल्सो. आता गव्हर्मेंट ऑफिसर सुद्दां अरेस्ट जाले. सो आय थिंक गव्हर्मेंट इज डुईंग इट्स बेस्ट. त्या भायर फुडें कितें जावपाक जाय हातून व्हेरी क्लॅरिटी आसा गव्हर्मेंटाची की वी आर सेवींग नोबडी. द CM आनी ताजे अंडर जो टीम आसा ताका कोणाक वाचोवपाचें हातून कांय ना. हो उद्देश सारको स्पश्ट दिसता हे फिगरान की हुएवर इज गिल्टी वील बी पनिश्ड, इन्व्हेस्टिगेटेड अँड पनिश्ड. म्हाका ह्याच मुद्द्याची सिद्धार्थ तुमकां विचारपाक, कारण तांणी सगळें सांगलें की मामलेदार, सब रजिस्ट्रार, आर्कायव्सांतले मनीस हे सगळे जाण हातूंत भितर अरेस्ट जाल्यात. आनीक केसी भायर सरत आसात. एक्सटेंट ऑफ द केस, मॅग्निट्यूड ऑफ द स्कॅम इज इन्क्रिजींग एवरी पासिंग डे. म्हाका मेन मुद्दो हो आसा की फाल्यां एट एवरी लेवल हाऊ कॅन सिस्टम फेल. आतां कोण तरी आपल्याली तकली वापरून स्कॅम करता बरें आहा. सब रजिस्ट्रार कांयच पळयना. आर्कायव्सां भितर मॅनिपुलेट जाता. मुखार सगळ्यो गजाली ह्यो कश्यो जातात? कारण आमचे एटलिस्ट गोंया भितर लँड संबंधीचे कायदे जे आसात ते पोर्तुगीजाच्या टायमार सावन इतली क्लियर आसात की तातूंत भितर जनरली अनलेस युअर एंटायर सिस्टम फेल्स एट मल्टिपल लेवल्स ह्यो गजाली जावपाक शकनात. हाव इज दॅट हॅपनिंग अँड वाय इज दॅट हॅपनिंग? मॅन्युपुलेशन्स, फ्रॉड आणि हे कसल्या तरेचे आता तुम्ही आमी इतले डिजिटलायझेशन हाडला, बँक फ्रॉड जायनात. सी, यू विल नेवर बी एबल टू ब्रिंग इट टू झिरो. दॅट डजंट मीन दॅट दीस कॅन बी जस्टिफायड.
द क्वेश्चन इज हे स्टॉप करपाक आमी कितें करपाक जाय आनी सद्या हो जो प्रॉब्लम आसा त्याचेर गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स कितलोसो बरो आसा. माय व्यू ऑन इट, गव्हर्मेंट इज डुईंग एन एक्सलंट जॉब. आय एम नोबडी टू गिव अ सर्टिफिकेट, बट फॉर द फर्स्ट टायम इतल्या 100 वर्सान ह्या इतले गंभीर तरेन इतल्या ह्या विशयाचेर केन्नाच विचार जालो ना. लँड स्कॅम पयलीं जाताले, अशें न्ही की फॉर द फर्स्ट टायम डॉक्युमेंट्स कितें अफरादफर जाल्या, पयलीं पासून चलताल्यो. बट फॉर द फर्स्ट टायम SIT हॅज बीन फॉर्म्ड. For the first time, special court has been appointed. They have been given a mandate to dispose of cases in a time-bound manner. आणि सगळ्यां तरेचे, nobody has been spared. Whether it is small-time politicians, they have also gone to jail. Whoever are involved directly or indirectly, this have been, be it Mamlatdar, be it sub-registrar, be it deputy collector, be it archives officer, nobody has been failed. All investigations have been conducted by the local police. See, ED कडे मागीर येता, पण what is the precondition for ED taking over this? That there has to be an FIR. Only on the ED looks after the financial aspect of it. But what about forgery? What about fabrication? That is looked after by the state. To say that state only ED is doing, state is not doing is also not correct, and the state is not doing everything and only ED is doing is also not correct. Both departments are doing their best and they are trying to give justice to the people, at least a victim. की हे अशें जावची न्ही म्हणून कितें करपाक जाय. सब रजिस्ट्रार आज खूब फावटी विचारल्यार सांगतात ते हे तुमगे लॉयरान चेक करपाचें. एज फार एज तुगेली ओनरशीप हे आसा पळय ते लॉयरान चेक करपाचें. आमी चेक करनात. आमचे मुखार तुगे हे दिसलें स्टॅम्प ड्युटी भरल्या आमी सायन करतले. ह्यो गजाली बदलपा नाका. No, I don't think so that this can be changed because sub-registrar is not an appropriate authority. Sub-registrar law, LLB सुद्धा करू ना त्यांच्यानी. How do you expect them to check title of the property? आणि प्रत्येक प्रॉपर्टी टायटल चेक करून जर तुम्ही रजिस्टर करपाची ठरयली जाल्यार एक सेल डीड करपाक तुका 2 महिने वतले. That is एका दिसाक 20 डॉक्युमेंट जाता. तुम्ही ऑन वॉट बेसिस यू विल गिव अ टायटल सर्टिफिकेट टू दॅट. सो सब रजिस्ट्रारचे काम हे न्ही. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्युमेंट इज चेकिंग द टायटल ऑर गिविंग सर्टिफिकेट टू द ते रिस्पेक्टिव्ह मनशान. तुका प्रॉपर्टी घेवपाक जाय, यू हॅव टू एंगेज लिगल एक्सपर्ट अँड गेट युअर प्रॉपर्टी व्हेरीफायड. दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो कोण आपली प्रॉपर्टी विकता तो क्लियर टायटल त्यांनी दिवपाची, हे ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ देर आर लकुनेस, इट इज फॉर हिम टू गेट इट रिझॉल्व्ड अँड देन टू सॉल्व. दिस responsibility can never be cast upon registration department. That is not. You agree with this? Where is the check and balance? See, first of all, my friend Siddharth Bab has given a clean sheet to the government. He's saying government is doing an excellent job. He has given a clean sheet to the every department that they are doing good job. First of all, I don't know on what basis this clean sheet he is giving, because they are so far as SIT is concerned, we are only hearing a process. कोण अरेस्ट जाता तो भायर सरता, कोण भितर वता भायर सरता, तो कोण केस करता, कोण चार्जशीट फायल. वॉट इज द रिजल्ट? पीपल लोकां मुखार दवरा, लोकां मुखार एक वायट पेपर दवरा की आमच्या रिजल्टान अमके जाले, दे वर कन्विक्टेड आनी अमक्यो प्रॉपर्टी पळय फ्रॉडुलंटली तांणी विकल्यात, हॅव बीन रिस्टोर्ड बॅक टू इट्स रायटफूल ओनर्स. अशें जालां काय ना. We are only talking about process. So what about my checks friend? and balances? Let me. My friend, Kamath Bab has said what? That so many cases, 725 cases, तेणे कितें बरोवन हाडला details. I don't dispute his details. Again, it is a process. Where is the result? People are always interested in results because all this time SIT. आम्ही पळयल्यो मायनिंग SIT केलेली याद आसा जाल्यार तुमकां. I want to refresh. ते मायनिंग SITचे कितें जालां. गव्हर्मेंट इज डुईंग एक्सलंट जॉब, बट मायनिंग SITचे कितें जालां काय जावंक ना. सो दीज आर ओनली मेंट टू कीप द पीपल and the agencies engaged. The checks and balances. Now I was coming. System is failing. Where do you want checks and balances? I want the checks. I told you that is why when SIT was formed, there should have been a wider brief, a wider term of reference to the SIT, not only to investigate this, but to establish the lacunae that are normally prevalent, the advantages that these type of people take, and to bring in some reform.
We don't hear one bill government has passed. कसले ते एस्टेट्स and forfeiture of कसले bill. त्या बिलामध्ये किती झाला bona vacantia bill. What has happened for that bill? Has anything been achieved? The people who are, in fact, people are afraid that कोण बावडे गोंयकार भायर आसा की आमची प्रॉपर्टी हे घेवन आपणाच्या कब्जान घेतले म्हणून. This has become negative. But what I am saying is here the problem exists right now. We know people who are abroad holding properties. आमचेच गोंयकार ते गेल्या बावडे आपणाचे पोट भरपाक भायर. हांव कितें म्हणटा, वॉट इज द गव्हर्मेंट डन इन दीस मॅटर ऑफ द SIT placed before the people the white paper of the SIT, how many properties, खंयच्यो property, आनी मागीर करया कोमनीदादीचें तशेंच. तुमी म्हाका कोमनीदादीचो प्रश्न पयलो विचारलेलो, कोमनीदादीचें तशेंच. Instead of sitting with the Komnidad stakeholders and bringing in reforms to strengthen the Komnidad movement, the reforms are not brought. Further to derail the Komnidad. आता पळय ते bill काढला to regularize the illegal. Were they not frauds that by which people have taken away the property? भायले ते सगळे लोक, all are migrants who have taken away the property. They maybe have taken property in small numbers, in small area. But a crime is a crime, whether it is the extent of the crime, the scale, and the intensity of the crime is for Dr. to enlighten us. But what I am saying is, right now, government is not being seen as bringing in steps to stem the rot, words which you have used, nor to bring in suitable reforms that will. I'm exactly on stemming. रुपेश हो प्रश्न हा की चेक्स एंड बॅलन्सीस कितें. जर मामलेदारी अरेस्ट जाता, सब रजिस्ट्रारी अरेस्ट जाता, आर्कायव्सांतले मनीस अरेस्ट जातात, दॅट मिन्स इट्स अ फेल्युअर एट एवरी लेवल न्ही. आतां फाल्यां जर आर्कायव्सांतले डॉक्युमेंट चेंज जाले, सब रजिस्ट्रार म्हणटा ते आपल्या लागना आनी तागेले सीलडीड जर जावन पडटा, चेक्स एंड बॅलन्सीस कशे हाडपाचे? पळय, सरकारान SIT करून हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट करता. बेस्ड ऑन हाव दीस केसीस हॅव बीन फॉर्म्ड, त्या आदाराचेर स्टडी करून रिफॉर्म्स हाडपाची गरज आसा. हांव मानता, कोमिदाद आसूं किंवा बाकीचे आसूं. आतां कशें आसता की एखादी कायदो जो आसा तो आनीक कडक केलो की तो सामान्य मनशाकूय तितलोच मागीर, जशें तुल्यो बाबांनी येदोळ आपले जे हे स्टेटमेंट केल्लो की कॉमन मॅन शूड नॉट बी इफेक्टेड. जाता कितें की चोर आसा तो चोरपाचो वांटो काडटा, सरकार वांटो बंद करपाक गेलो की तो सामान्य मनशाकूय हय. सो तो बॅलन्स हो सरकाराक करचो पडटलो, बिकॉज इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट कॉमन मॅन इज ऑल्सो नॉट इफेक्टेड. सो ह्यो रिफॉर्म्स वेल डिस्कस जावन सगळे कन्सेन्सन जावन येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आवर गव्हर्मेंट इज लुकींग इन टू लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. कितलेशेच बील येतात, तातूंत हे सुद्दां चेक्स एंड बॅलन्सीस येतले. आतां अरेस्ट जाले गव्हर्मेंट सर्वंट शूड हॅव बीन ऑल्सो अ डिटरंट अँड कॅन बी अ डिटरंट. की ऑफिसर हाजे पयलीं जायत नाशिल्ले, सगळे कितें चलताले भितर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक अजून पर्यंत कांय हात लागून नाशिल्ले. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री पीपल हॅव बीन अरेस्टेड. should also be a deterrent that we will not go scot free if we are caught. So हो एक विषय आसा कोमिदादचे आसा, ताका रिफॉर्माची गरज आसा, सिम्प्लिसिटी गरज आसा. लॉट ऑफ कोमिदादचे कायदे आसा पळय ते आतां बिकॉज ऑफ ऑल दीस सी लँड. लेट मी फिनिश. लँड जे आसा, लँड आतां तुमी SITचे सांगले रिजल्ट जाय. SIT केस दो इट इज ऑफ फ्रॉड, इट इज ऑफ लँड डिस्प्यूट. लँड डिस्प्यूट इज अ सिवील डिस्प्यूट आनी आमकां खबर आसा सिवील डिस्प्यूट कोर्टान वर्साच्या वर्सा चलता. सो दीस ऑल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स सिच्युएशन. चोरी न्ही ती की चोरी जाली ते चोराक नाही नाही तशें न्ही. रॉबरी घरा जावन कोणाक चोर गेलो आनी हाडलो भितर उडयलो. Civil dispute of land cannot be confused with the criminal angle involved here of forgery, misrepresentation, and all sorts of wrong things. What I am saying is this case also involves both fraud asa bhitar and civil dispute asa. So that is why the result will come. SIT is definitely tasked with the job of tackling the criminal angle in this. Where is the question of bringing SIT for a civil dispute? तुलियो या सिद्धांत हांव या जेतान ताणे जो मुद्दो काढलो तो की हातूंतल्यान थर्ड पार्टी रायट्स तयार जाल्यात सिद्धार्थ बाब
हातूंतल्यान थोडे नवीन डॉक्युमेंटेशन्स तयार जाले आज, तातूंतल्यान घडये नवीन डिस्प्यूट्स तयार जावपाक शकतात. फायनली तो जो इनोसंट गोंयकार आसा, जाची जमीन ताची कांयच चूक नासतना ती फक्त एका तुमी जशें सांगलें कांय प्रायम लोकेशनाचेर आसा किंवा कांय विशिश्ट गांवांनी आसा किंवा कांय विशिश्ट भागांनी आसा म्हणून कोणे तरी ताचेर तुगेले दोळो दवरलो आनी ही सगळी नाटकां केली. त्या इनोसंट गोंयकाराची कितें, ताका परत हे सिवील डिस्प्यूट किंवा हें म्हणून 15 वर्सां 20 वर्सां आपली क्लीन आशिल्ली जमीन ताणें फक्त हें करपाचें, कोर्टात वचून फक्त हियरींग करपाची. नो देर आर 2-3 थिंग्स. एक म्हणटात ते वन मॅन कमिटी जाल्ली पळय, कमिशन जाल्लें पळय जाधव म्हणून, ते जाधव जस्टीस ऑनरेबल जस्टीस जाधव तांणी कंप्लीट हेचे इन्व्हेस्टिगेशन करून फायंडींग दिल्या वॉट मेजर्स आर टू बी टेकन, वीच लॉ इज टू बी एक्सप्रेस, हे त्यांनी दिल्ले. SITचे त्यांनी एक सजेशन दिले दॅट SIT इनफॅक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दॅट गव्हर्मेंट लुक्स टू बी डुईंग दोज थिंग्स विच आर व्हेरी सेन्सिबल अँड स्टेप्स इन द राईट डिरेक्शन. आय विल कम टू युअर स्पेसिफिक क्वेश्चन. वॉट इज टू बी डन अबाउट द properties which has been victims. As far as victims are concerned, whether it is SIT, whether it is ED in the least publish केला. These are manipulated properties which are there in our custody. Please make your come and take your properties. So people see, there are, I am not saying each and every person's grievance will be redressed within 2 days or time, but at least those properties which are available for the purpose of restitution, तिथलं तरी application करचो. ते सुद्धा लोक पुढे येऊन अजून for whatever reason, some are settled abroad, some are not existing, त्यांचे legal heirs available ना, right kind of legal advice मिळू ना किंवा आणि कितें आसा. So yes, people are taking steps, they are going in social media चेर हे सगळे information available आसा. proper advertisement EDन publish केला. थर्ड पार्टी राइट्स बी क्रिएट जाल ना म्हणटात ना. even those properties in which third party rights have been created, see, third party rights there can be legally and illegally also. As far as those which are properties which are under SIT, it does not matter whether you have done manipulated sale deeds or not. They are to be taken as bad, they are to be taken as non-est, they are to be taken as if they never existed, and the property would be reverted back. That is the job of an SIT, and that is the question was asked when it will be seen. In fact, 7-8 cases have already been 7-8 property already पावले लोकांक. So all others, what in fact the 42 कितले तरी FIRs आसा, according to me, in all 42 cases, and not just this, other cases also, wherever these properties, because in one FIR property could be 20, all these properties चे झाल्या त्यांचे at least they are on the right track and soon it will be done. How I will not be able to give everything will be done within 3 months or 6 months or 1 year. I may not be able to take, but now that so many properties are already there, which are put in advertisement. But there is urgency म्हणतात. Yes, it should be done quickly. There is no doubt about it. तुल्य बाब, do you believe this that victim finally ताका ते कोर्टान वचून वर्सां ते हियरिंग आयकुपाची जर हें पडटा, it is again a failure of the system. Do you believe that this is in the right direction? तुमकां जमनीच्यो गजाली कळटा, सगळ्यो गजाली कळटात म्हणून तुमकां विचारता. No, things are not moving in the correct direction at all, because as I told you, SIT बी कितें करतले, तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिलो. 35,000 crores मायनींग SIT तो पळय तांणी BJPन मेमोरंडम एका सादर केल्लो आमच्या माननीय प्रेसिडेंटीक, तो अजुनूय वेबसायटीर आसा. आनी दॅट SIT वेर नेम्स वर गिवन बाय द BJP टू इन्वेस्टिगेट. द BJP गव्हर्मेंट इज देयर फॉर द लास्ट 15 years. What is the status of that SIT? They should introspect and tell the people of Goa. ते कोण मनीस तांणीच तांच्या हितून आसा आनी तांच्या पक्षान आसा आनी खंय आसा ते तांणी सांगचें. वाय people are fed up because people don't know what is going to happen with this SIT. I will give you simple example. ते एकलो कोण तो सिद्दीकी काय कोण तो अरेस्ट जावन तो जेलींतलो पळून गेल्लो. तो पळून गेला म्हणून ते कोणाक तरी कळ्ळें आनी ते पेपरार आनी कोणे स्टेटमेंट दिले. वन वॉज आवर पार्टी, माय पार्टी कलीग सुनील कवटणकर, and one was from some other party, I think AAP or somebody. And I went with him to the police station because he was called. Now what was being investigated? How you got this news? So under what circumstances to pudun gela, under what circumstances that has happened, which was embarrassing to the government for sure.
But that is not being investigated. How to harass the opposition with these matters? This is what was before the people, and this was in the public glare. तुम्ही and the म्हणतात, moment. So when या this इन्व्हेस्टिगेशनाचे तशेंच जायत म्हणून भंय दिसता. पळय दिसता आनी पॉलिटिकल तितून एंगल एम्बेरेसिंग करूंक दुसऱ्यांक तांकां त्रास दिवप. इफ यू आर ऑनेस्ट, एज आय टोल्ड यू, make everybody a stakeholder in this investigation. Okay. Bring forth a white paper of the status of the investigation and which are the issues that need immediate redressal. Okay. Put But- forth before the government Yeah. and the people of Goa what are the reforms that are needed to stem the rot and bring forth some hope. मग रुपेश बाब फायनल एकच गजाल सांगात, कारण हो प्रश्न सगळ्यांच्या तकल्या भितर आसा की विक्टिमाक फाल्यां न्याय मेळपा जाय. अल्टिमेटली इट इज अ जस्टीस डिलिव्हरी सिस्टम न्ही. फायनली तो आनी आमगे एकदां ह्या डिस्प्युटा भितर आसता जाता की कांयच चूक नासतना आपली तो विक्टीम घश्टी काडत उरता. ही गजाल जावची न्ही म्हणून तुमी कितें करतले म्हाका फायनल सांगात. म्हाका दिसता ह्या लँड ग्रॅबान ऑलरेडी गव्हर्मेंटान स्पेशल कोर्टूय केला, कमिशनूय केला आणि SIT ह्या सगळ्यो गोष्टी आसा. आणि जर फिगर्स जर पळयत जाल्यार इट इज गोईंग ऑन द रायट ट्रॅक. आणि म्हाका दिसता विक्टीम जे आमी म्हणटा की आमकां एक संवय जाला की सगळे तुमी म्हणटा चॅक्स एंड बॅलन्सीस सगळे जे घडटा ते सरकारानूच करपाक जाय. एज अ सोसायटी, एज अ मेंबर ऑफ द सोसायटी आमकां कांयच ना. जशें तुमी विक्टीम म्हणटा, दोतोरान सांगलां अशें कोण फुडें येत ना फॉर्म भरपाक किंवा डिटेल्स हे दिवपाक. म्हणजे आमी कांयच करचें ना. केल्या जाल्यार ते रेजिस्ट्रारानूच चॅक्स एंड बॅलन्स करप, मामलेदारानूच करप, कलेक्टरानूच करप किंवा ते गव्हर्मेंटानूच करप. आमचें म्हणून आपली प्रॉपर्टीचेर खंय तरी जशें आमी आमची प्रॉपर्टी आमचें घर पळयता तशें प्रॉपर्टी आमीय पळोवंक जाय. सो हांगा म्हाका दिसता चॅक्स एंड बॅलन्स जातलें आनी फुडें घडचें ना जाल्यार ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसायटी वील हॅव टू डू समथींग. अशें फक्त यू आर नॉट ब्लेमिंग द गव्हर्मेंट एकट्याक करीत जाल्यार जावचें ना. आमी जर आतां फाटले 3 वर्सांचे हे पळयत न्ही, इट शोज दॅट गव्हर्मेंट इज वर्किंग. तुम्ही म्हणटात सगळें सरकारानूच करचें आनी आमी कांय करची ना अशें जावन तुगेले कोताय येवचेच ना न्ही. हांव इतल्याचेर थांबता. ह्या एका डिबेटीन सोंपपाचो विशय न्ही. ईडीच्यो रेड्सूय चालू आसात, बाकीची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण हातूंतल्यान एक गजाल, एक समाज म्हणूनय आमचे मुखार खूब प्रश्न येतात की ज्या तरेन लोकल पंच धरून, ते सरकारी अधिकारी धरून, ते व्हडले बिल्डर धरून, ते दिल्लीची विकती घेवपी मेरेन हे जर इतलो जर हाजो स्प्रेड आसा जाल्यार एक समाज म्हणूनय म्हाका दिसता आमी थोडें आत्मचिंतन करपाची गरज आसा. इतलेंच सांगता आनीक थांबता. रुपेश बाब, सिद्धार्थ बाब, तुल्य बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रावत प्रुडंट. नमस्कार.